hati inga barwira atije atije kandi ino mukoro umuntu tara postponing umukoro go yabo kugira ngo iyo toyine bakoze ndija kurebera kufa mu nsejo ubwo nije kuba nabitebeza kuronja munonga kwankece tukuzubira okugambira aba Swift Initiatives Limited abarukora emyoreko mu ihangarite rya Uganda aho jururaho namanyengwaba nibo batura batiremu amana gabo esente zabo bakaronda emyanya baketa abantu bakagira mbwene wanda kubegita kwasa koreke ecoyine kora resi munzuzu umano reba screen ya unzgumanzira baho Swift Initiatives Limited then nabwanyi mukopore ubatere urukwa kwasa kubegitaho ukatware ikintu cyawe omwore kogu ecy'abantu batakarebaga kandi wo muntu nimba ninkwiga ngo emyoreke nkeje yazo mucweka cyawe oyine kuzayahabwo kuba akasente nakakara kachemba bashazira mehendo ecyaka no shanga ecyo turanurunda ecyo turuta kumenya kushangwa utunga contacts na next one ondesha icyo kigura teno taho bushanga magaraga bamarunji bitumba kujanga bazanga bino mworeko aho mu burenge rwizoba na munongo muri Mbarara City umucishayi kacheka kutandukane biro abana mshanjo kwa mukaga mpaka biro mukaga okwa mushanjo that's a whole week guys so tingwa ndozo ko shitame ogmeno reba konko tinyo mwenete byanje tubikabura kugenda sales nince ngaha abakwenda koreka ebyawe baryaha ikiko no kurangwa kwatagana nabo wagira okumwayitegereza ngana nito tubashangiye ukacika tugura ha bintu byanje bitakumeye bitura icyo naco tichongere omesho. And of course tushitegereze Gideon Senyomo ahabo umuntu wita habo murimo gwawe kureba kubikutambura uko businesses twinena naba Baje boutique ntwese iwo mchara wena arikwenda kujwara je ukabonera je abantu bakakwetinsa bakaja bita nankana jwara narebe kaje baje boutique ncoco garuka mchawe aba bakwinire buri kintu cyone cykwatine nenjwara yo mchara ningo mwana wo mwishi kutangira office wear party dresses bazine iwe nari kuzo mu time yawe ya leisure babine checked shirts cargo pants hanjire t-shirts leather jackets bagangambe chindeke chiburi chumwe chona oburesu bokwe kufubuka buri chumwe chona bachukuritire iwo mchana na wasako shango muri Mbara ahari Mbaguta Street jejo opposite na Central Market wataha umuchukubecho noza kuba noreba ekipande cyabo cyane cyango bagamba budget boutique nemyenda yonka noza kuba nojereba nabakujango no iwe ni wakora umushubuzi obuno rikwenda kushopingira eduka yawe no basakuzayo bakwereza amagizi ga business bakwereza stock ni wotambuzeje emirimo yawe nibo bakutuje kom program ya system ko mukwana muri turebe kaje namaniga budget boutique no basa ku terrace mu note mushanje note 2 ashatu nemwe anani 3 ashatu ne 2 budget boutique zayo bakujweche urebe keje obo mukazi wo kitinisa babare mnonga aba day to day nibajangu bari aho kwereza cyone cyo rukwenda ibikwatena n'ibyo rukoreso mu magaraga kandi supermarket ni mpango mnonga buri kimwe kibakiriyomwe aha centeringanire kandi quality kibakwereza neco cyenyine cyo ine kutwara ukakoresa butariyo bunkurebo bakosa mu dakika nco kashanga bwahwira mani mbwenu nibagirangu no bashanga omukijungu hari ya round about yo mukijungu atwo rya rugutoro rwa Masaka Kampala urwambarira Masaka hatwahika aji promoter amukono gwa buri ati bantu watembera are kigutaho temberaho aho nagambira mudakika nkisha tuno washira around about ejo kandi ko kuza kwimutiyo tamisho gawe day to day supermarket no banogireba bine bintu binji munonga aharimwe bya bakery aharimo frozen foods aharimo pastries aharimo beverages aharimo electronics aharimo kitchenware aharimo suitcases, school bags, towels, cosmetics and all cleaning materials. Kan bagaraka bakujangu bine dining tables, wardrobes, office tables and chairs, center tables, beds of all sizes, za safe za sako akasente kabandi gayi kabike jeti nkwenda ngo hagire cyakahikaho abashumana bija nabagitwara nibaza kugigure barema kandi numuro nagwagire yigware twayine ni case tagwesere guru cut of course safety kasya esente z'abantu no sanga ziri muziteka mije mbweno nazo bazine kandi bajangu waguro mbwinji na nomba hango mbweno bikakurenziye mukono hata mba ku transport injira babikushyikiza aho ine ku bantu babisya isumu yabo note mushanje note mukaga note ibiri baterre hati manye birukogaho konkanyo pate yanjaho habwa time
aho noho nakoma tutegereze Gideon Senyomo okuturetera oriyo nakora umurimo ogwa catering tukareba what is happening program turiyo tugumisa mu mpora program ekire ya Sisimuka tuchikwenire binji twatunga omugisha tukaganira na Gideon Senyomo naza kuba natangariza business ya catering then ntuza kuba tuzomukahumuro tuchine mpapara z'amakuru ntuza kuba tukwereke bijamu then aho mission tuza kuba tutayisa abagenyi batari bamwe na bamwe nkabe nishaba mbogume aha TV yawe okusesha ishatu obuturabe ntufundikira program eji aboka tukwinire binje byo kwegesa ebyo kumanyisa ebyo kuhabara obuhabuzi bw'umushaho nabo tubwine mwentosheme kwa nofera ebintebi na nebindi binji kuturatunga omugisha Gideon Senyomo no utegerize ari kutwereka business ya catering no tandukota nebizibu byo beno ebyosheme kwa no yitebeka nso mundu wawagira business ejo no basako overcomingota ebyo byona bitutwerekere kujangwa at least burizoba tukoretere abantu abari mu businesses zitakushana obundi ni wori aho no basako ine na capital or stock otakumaho kutandikira otatishi otinjendo myenda njendo muchakara hashinje no business ya catering itwenda tukoretera abantu orebe ahora abasa jote bizibe biryo kuno bice waba comparingana ne biryo ku risks zingana ki emigisha yo kutunguka ne ingana ki ojota otereka kasente kanje nkateka but at least no ba wakurire bundo wagikozireho kandi wareberana ne bugambo ebya kujigamba sesha yona naza kuba natwegitaho tugumize mu mission na program ya Sisimuka abakuturebera umuziza heru we salute you mwebare mnonga nindabo muri yo mutwakoraho nishitugarira mu amani abokuba shakutukuzo mu rurimi rwo wanyu muhura mwafiringa to mwafiringa comfortable mwebare mnonga biti njangu ni wali yawo mu Uganda aine umuntu wa umuziza heru gumano communicatinga gumano manyechari gumano moko ayemerire ni mwabarya heru ngwe mututerere mutandikira WhatsApp tumanye kumwemerire ahabwo kuba ebizo bashyireho ubundi twabura kumanya abandi ahi bagera kubimanyira abashanga byabogiro mu ngaro kuza ku rescuing omuntu wawo munsi ya heru ubundo wagenzera ahabwo atarabire na mahande jeje ya government nebindi uza kushanga byabe bigumire bitwo kubiyakwembetandikiriza ubundo shanga umuntu yaronda karaka sente yakakwereza ninga yakwamagezo ko kwine kuba no garuka ningo ko ine kuba no twaza then abantu bitubagwa bari cyane tukumaturije otherwise jakushanga umuntu wawe yafire kare gwawire mukare yabona bwine karo takine cyo kubasa kugaruza amuherwa izoba yefura yabira bize kandi kitari kubasa okuyamba somwe bari abari umunsezo okuguma n'umutu akoraho na mnongita ba program eji ya Sisimuka omisha nsako yatwina abagenyi barije kubana bagira ibashobora bakora no kwa kubitwaza nabo cyo tinkwena ngo gume noza harabo kuba abantu babanta bo kubanonda ibinte byotaka hururagane babiryaha ngeshonga wenje mbambije aha kongera kubitangaza okongera kubimanya oreka kusigara enyuma y'amahurure ingashe nyuma y'amakuru ngeno nyana ngo tugume hiyi nabasaguzamu twegite ha social media platforms zitu TV Western Hinda ejeniyo Facebook itu #ntukose ya Sisimuka zayo liking ugire ka comment ko watisijiraho tumanye ngo ni buri okwe uri muno tureba ubuno basa kutugambira cyo akweno inda tugambeho mu program eji then na X itu ninga share ya Twitter @tvwestug following #turimuntu kosa ya Sisimuka tukwenda tukoreke nyuma kandi of course na YouTube ntuchira kuteka yo episode zitu sona wasakuzaho ogere feedback watuhereza tobundi tukatambuza je program yitu turi kugenderera kuzaha omukahumuro abo kwa ninde dakika za 28 y'umushati yaka yo kubanza ninyana nkukwijutse ngo ogwo rukora no gwo rukuryaho atarukora atarukurya baburuzi benje nimbara na benyine mbakugambira ngo takora tarya nahabwe jeshaje watire hengaro ryaho wena no yetorora no gamba kirogamba kiriya utobangire ntankwate nyenda ngo otemwa mano yumuke oze kora imirimo ya kamawe uze kurondo murumo aho gutari utekwa creatinga gwazaho zo mirimo yengaro nane yo mutwe ko tutonsa kuretero wa catering twaretira abantu bariyo mbakora za generator bariyo babija nabandi atebiri byona byaremere
at least gira cyo wayevumbura mwiwe cyo kubasa gukorana n'engaro zawe zo wa mutahi wawo chege no matter at what age abo kwese twenda muherwiza n'akasento mu nshaho yawe so dendo kore dena kore no kakorije kuryaho ejo statement ni ngeze aho kudishoborera je deka kuza kurinde zinanka yakora ngo benizo warya imwe bakurye mukono yabatahi banyu rest tugarize nyuma kurekaninga sigira mbari y'abakikuru n'abagurusi akwamba jango rime kurukurangurwa kabana barwo mbweno kabere nyenda mbweno hatogo mukikuru wayinda baryo mukakonkati oryo mwana muto oyine mikono ina magurosho miro ina burucumo ino bwonko no teka and you just there seated imukokore aboko muntu gwakora no gwaryaho ngo shikoro takozire hatunoza kuryo woha Tueto akozere shobo kuzara utsasire konka mweno butwakuzire you must live this life you know so ine kutamoto hano ukakora cyo shime kwa nokora abasigabazi banje ne bacera batamwe mpare neza tabakwata masumaga mahango no kumugatunga nkwenta kumanya zero shanga bajyo mwetororo you know so genda ogire cyo watahengaro utwara amagaraga wo misho no mukazi wa mutasi yashango ine chori no mushija yakutasi yashange niwe wasa kumuvinga kurwo mustinsa kuzo mukindi kwegamba twanifubo tugire kitwagariza otherwise abantu mutushembise muturetire twababinga muturetire mwatutama urushijo rubugana nka muryango rutomera buko turwine mugajombe sho mukandi ukora iki tumushije tumukazi tumwana tumuje aryaho mushataho nza kuhenderera nkaye bushija bwetera imko gendo ukore nakweshengereza kandi wana urangwa magara bundi rizo batagaba marungi kandi waronda kuza gukora atinye cyo kunye cya sting kata yo kamwe bubiri noza kura magara gija gagaraka gawa busya gawa switched on ogendo koremera mu otherwise atakora atakurya kandi bushija bwetera program ne yasimuka tuchira umuntu gendo misho tuchkwinire binji konko bwa hati katuzo mukahumuro kace ntuza kwa ntugaraka mutakariga TV West Mutakafero akashike niyo mirakongere Abap Hotel Rubare ebiri 14 byo kwa Mukagoku tarikana shayi kumizo mwabazyo abeshongozi nyamwingi abarimu Chosen Becky na Chosen Blood eno kapyata gwetsulo nywere yansakate migone ngweri hey abantu banga balungi mwenna aberubale nze Chosen Becky mbayite nakuza mwezi nga 14 omwezi ogw'omukaaga tugenda kubeera omukasiki cake ni hero cha Radio West ngenda bakuba muziki mwije tubereho nimbarinda nimbakuda 14 omwezi ogw'omukaaga akasiki cake ni hero cha Radio West hey Chosen Blood Kuliao akasiki kechi ni hero cha Radio West CJ Champion Kid Master Rank Vibes Man Lost Vin Vado The Giants Band ba DJ bamani na ba MC bamani nabana bine vibe ni baba baruho nabahereza ba Radio West bona oktamu nshinjo mutwaro ojetere pate mpaka last okubukinga nebikushiraho tera note mushanzo 82 note mukaga 15 nshanzo na 8 Did you know that the first C-section operation was done in Uganda? And now, in every corner, from hair dryers, banana fiber extensions, a cow tail shoe brush, a stick computers, and many more. This June, the spotlight is on you. The National Science Week 2025 is here from the 15th to 20th June 2025 at Kololo Independence Ground. Entrance is free to all. Made in Uganda. Innovation to market. This message is brought to you by Science, Technology and Innovation Secretariat.
okwa mukagoku nitwisha kuba nitujaguza kiro echa World Environmental Day ahabo kugira ngo TV West etwire na inageza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byo kweza kwa mukaga nitwisha kuba niturangirira umusingizi w'impaka z'amashomero agarabega kuzireje omukuhangahanga w'ibyishongoro narishe bitebyo ebikwasira kurinda by'ubuhangwa ishomero rasinje ebirabona ibyinje bonishiwori inzireje reka twatanise omukurinde by'ubuhangwa byitu ahagwanyensi yakubanonje bishagiciro aba beach abaruguza no kugura amataka muka Generation Development Group abari kurinde by'ubuhangwa bwensi hamwe na Mizabibu Gardens abino buhereza burunji ubwa hotel hamwe n'umwanya wo gukoreramo imikoro okwayahayanire ntebe y'ubwa meya bwambarara kuri yo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro ece butunu aho turashitamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira entekateka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe ikiganiro eci okuri entekateka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwikire ukarona umwebembezi urakuretera ntunguka ikiganiro eci nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo kwa mukaga 2025 shahina za kiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire ikikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screening mpango rwiguga ezo kukoresa omikoro yona kubayikirira tira note mushanje notemwe ashatu nishatu inshanjo nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abino buhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo imikoro twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe sibona beninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mani ni expectations zina benyine kokana abana ekeriyo kujya ngo ushwe musheja orukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Show headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabenoko. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte baraberemo kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahina ze kiro aha TV West Honga tandikiza bakurunji na simuka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahi mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imo mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza nitubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nituba twina bahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwa urubukozi urwa kashatu nituba twina bahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka omuntu okubo wa mani ningashi umunyeto ku buryo wa mani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo n'urukweto wakuze urwakana nituganira byo butegetsi hamwe n'ebitwihingurize ebyakubasa kwinura ihanga ryitu erije kwesimisa kandi urwakatano nitwendere Sunday n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanigashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe Nehinda
ebyizo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho. Green Top School pre-primary and primary twine uburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi. TV Western Hinda program echiri ya sisimuka tushirimu tugenda misho we bari wachiri nitwe okusesha ishatu twisaba Green Top pre-primary amena primary school erinirishomero rumo muryama irimo mu mashomera gamani omuri Kampala wano ndo mwana wawe kumuteko mu mishomero rungi era mwejeso mu class hamwe na outside class echogo kamchawe ni Green Top school pre-primary hamwe na primary ntimesa ngubine nursery na primary section tukumanya abano basa kubashanga Kampala on Masaka Road Maya Nazigani bakujambureto mwana wawe ashomero mu environment nungi batebekaniseje kugira ngo mwana wawe atakaburabura abantu bakujambo yiro class na waza outside class ebinte bkwatine na farming nibakujambo nabyo babiteka hamani umwana wawe yaine talent mu sports nibagiteka mamani umwana wawe yabaryo mbya music dance and drama nibamuteka hamani abuka babagizire ngo yiro class nibamanya ubundi no abana baza kugenda umunsi washange kandi enso bundi yabenda mechinde nibajya tubona baza kumutebekanisa bamushohoze then abena basa ku surviving no bya kube bitari bitabo nibakuja ngubo of course nibehinjira begesa abana kuba kuhingo obuhinje no buri sant management chamani niyo backbone ya economy yitu nka Uganda ebyo kuri ababyino mbi ombwinji nibajya taro difference yo mwana wo boarding na no wade noza kuvuga no wa boarding omukompondo jo toko mwana kane kabonire shana nariro muka kumbe ari boarding nibajyangu batire mamani bina abashomesa bamani abashomesa barya mutindo murungi kugira ngo nibaza kwisyaje omwana wawe nibajyambuka school fees nikabasika mutaka ngo naba Kampala kandi okatina ahantu bajyangu school fees ne basika kandi bo nibareberaje omwana wawe. Namba z'amasimu of course zirya ha screen bitu nimbasaga rikanze kushomere note mushanji 52 ashatu nishatu note chenda nina ninga note mushanji mukagina anana munana nshanji ni 5 note abana ba Green Top pre-primary hamwe na primary school nibakuja learn today lead tomorrow shomeri izoba oyebembere nyencha kare twara y'umwana wawe atunge education area standard nonje munonga. Exactly. Bitu bebarena no kutusya hempa prazitu z'amakuru n'ikindi kikuru munonga okutaze nyuma y'amahurire kutaze nyuma y'amakuru nabwo cyaba Green Top mwana mutwijuka mukagumana mushendekereze kintu cyo ngugumeho no mbana mutkoraje kandi nihangana mbana murkoraje mwenu orpapra orwada new vision akasheshekerizo arwe n'amakuru menji etija hamutwe twatenana za fine na za penalties zuru kwata haryabo abarya hankuto abari kuvuga hankuto ndani bajanti motorists protest 30 km speed limit cumulative penalties ziryaha apro as traffic fines start to bite mbwena hatu wavugire ibyo kabura kuvugira mu mateka nabwo kwakuruzo bwongiremo obeno manyangwe kintu cyakwatirayo. I can see here guys are saying noza kushanga umwizoba watunga fines zirengine zirikurengo mitwaro nkaga inede yoshina bawakora zinga so mwine kongera kuvuga no bwegendesereza kandi mukamanya ho kwata. But as I see here, they say that motorists have protested 30 km speed limit. Indaberwaha bajangu no. Aganda makuru ngakwata ahari President Yoweri Kaguta Museveni hamwe no muchara Janet Kataha Museveni First Lady renew national identity cards. Nyoni njangwa abakabene baguruka bagenda barabaho konkanti kutangaza nabo bariyo baronda national IDs, meaning ngo hati aho mukuru yarabaye ayemerire iwe kandi hati no bawasigaza ki genda oze okurenew insendanga muntu yawe ni wataka gitunga go gitunje abwanyu mubone kutambura amagara maronjo mu museji abo kuba ejo niyo icyo nicyo kitambulishwe cyawe cyo kubanza
everywhere you go. Armed thugs kidnap Mada NGO finance boss. Bamukidnappinjire bagaruka bamwita. Jesus Christ. Ubusasi bw'amani mnonga no yebuza abantu cyo bakutura batahi babo ono muntu no buyakushobeza rahanga ona nshika kugira ngo base kusheshesha gama hatubwe no wasigaza conscience che awiwe omuntu wakora nkecho aho kubiyama what do you hear in yourself then hato ijo cyo rwoto rubanjo mbire bwa nyencha karo umuntu urahangu yahanjire bajango wakahanjire no warkata yati warga kuri abani wakata imbabazi zitumare konka tusasirane abo ko hatari kusasirana ibyo ngiye yongera mukasheshe no mwabaziyo kandi nkuteka cyangwa nutura magara marunjo yeza kwita umuntu. Post Bank makes 35.4 billion Ugandan shillings profit, set to rebrand. Wow, well done, Post Bank. Boko batman mutodeka gama go rearrange mainsang this time round muchitire. You're doing better and better. So when you say you're rebranding, then need to bahaba kujangwa we bari mnonga. Hari mutoto magazine jine abana bitu aba teenage na abato mnonga mbwenti nkwenda ngo base kureba chonka umwana wawe muto umwana wose imyaka ya hand hace akakatabona ketenga abo kwana kamukuza kamurika batahi bo kwakutwaza ebaru kugamba ebaru kurabamo injwara nebindi tiretera nawe yabo mwana wo mutindo arukwekunda kandi arukumanya ngwari aharengo na batahibe urupapura norwa the new vision. Bajangu dry season starts. The March May rain in the southern parts of Uganda has come to an end. The Ministry of Water and Environment has announced. So, echo marking abokuba umwana yaza ishomero inekwa no mukomero twisto kunywa ninga ka juice nkaka yimuka munabise umusijo mubobeze atakayomera hishomero kandi yisho mbuzo kuyasiba asakushanga riyo naterwa umutwe asakushanga ino kwakurura kubi abo kujanga twazo mu dry season. And of course tubobonka we also need to take care of ourselves. Law Council decries declining quality of lawyers, and indeed kwabo hurango mwana uyashoma bwaro ya umanya ngogwe yaza kukore byafaye, but this time round it is too much. Beyonjire okudeclininga amutindo gwabo embera ebire yo kuronda kasente tebire eya echo muntu echashomire echashemerire kuba nakora. We are hurt, really we are very hurt. Aboko be mu rukora ubone mbehendera birengero kwetegereza ko muntu tendera urukushota mukashomba kuza kubona abone sense. National budget, 1 day to go. Bajangu speech for financial year 2025-2026 ija kuba nehebwa tubase kureba ebintu kubukija kwane bitambura. And of course you know ija etandika okora kibanza cyo kwa mushanju, so twine kubantu zo financial year tushomirwe budget turebya hindukamu na nebyaguma nko kubiri na nebinde batekatekaho outside what we had thought about for the financial year 2024-2025. Mbwenu mutwanjamisho itwa TV West akwe bintu cyo kwantu basyaho okubasa kureba budget yashomweta yagambweta ebyayongerwa haka sente nibiha kandi byaguma nko kubera nebyasharwaho ebintu bkwatene na budget nebitkwataho abo kuba of course at the end of the day taxes tukuba tushashura nizo contributing chango aha budget implementation ejo, so itonka system kantu za kubantu bukuretera kandi utakafera kugura urupapuro rwawe or a new vision harimo amakuru minji ashirinje 12 zonka noza kuba no retunjira amaduka gatari gamwe na gamwe petrol stations ayitugambera ryashyikireyo urupapuro rwa new vision rwashyikireyo. Then of course twine na bukede ashirinjira 10 zonka noza kubona retunjira tunga binji nko kuba bugamba obunde bukwatinere ba President Museveni hamwe n'umucara okuba renewingire national IDs zabo kandi hatiwe iwe no yetamo ha iwe rukureba bundi utaho tichamano tinebya government neza kwa ninjenda nta oguno mukuru wihanga literally winjire national ID yeye deba bintu bukwatina na budgeting process deba ebukwatina na karuru ka DP akuba mazire kutera umurimbarara kakaba makavuyo kamani bitu turebere president warabiremo
kandi atwera chairperson w'ekibina ekyo kya DP Norbert Mao ari kujangwa karuru weta kujangwa ubundo bamwe mujana murabyame bugambo ngo bakataka vuyo kwiba karuru najangwa aha wa karuru kakatambaraje debaro n'umwana w'imyaka 10 omazire kubura umurima kindi mbona bazire bemerizo umutima bari mu barundo umwana wabo kandi ati nito abandi bazire reka tugezeho tukume abana bitu umwana wawe yarga ishomero ahikomuka yabari yomuka manyo tunobunazo mu town una musija responsible reka tu disciplining abana bitu bareke kora barabamo ubundi batine bine bakahendera babuzire ebikwatene nebyemizano bukede new vision noza kwa no bishangamu bitu bukede yawe ashirinjira ukumizonka noza kuba no gishanga omutawuni yahikiremu za petrol stations za supermarkets utakafera kutunga papara zawe z'amakuru ukamanya ebirimo n'ibigenda omisho omwihanga bitu ntukwisa of course aba day to day supermarket branch yo mukijungu bakoreza buri kimwe cyone cyo kwenda shopping buri kimwe cyona omwanya gumwe ogendeje ebe byo kuzo mutawuni otumanya ni ndonde safere kanzirondoko ekitandare kanje ndema kansinga aba babikoretera kandi byo mutindo murungi ebinde bikwatene na electronics furniture house utensils ebyo kosomuka ningiwe ariko nda shopping bikwatene na nebyo kurya pastries bread beverages ningashe byo kunywa electronics nka fridges microwave byona babireta ebikwatine nebyo muchenje beddings ebiri mu curtains mosquito nets bed sheets byo mutindo murunje munonga ntujyangu mbweno takafera kind of course bine binji dining tables office tables chairs of course na za self za sako zitu reka tubikeja kasente kabantu mu12 kw'abantu kikabaza kashaba obe okine ninga mbe mukine kabikireje bine na airport chairs airport ebishayi byenyonya hayi tukuba tutegeriza zo kustama hezo nabasano kuziha day to day supermarket namba kujira nabasano kubateresemo obundo ordering ebintu byawo tebintu byanje nimbyenda aho tense nabo mureba mweno kumwatambuze kintu anoti mushanje noti mukaga noti 2 bateresemo otunge ebintu byo mutindo murunje kandi ahabeyi eri kubasika bwenaho niho twaza kuba tusimbira kati tukabasa kumuraho kantu ni mayisa kace ndena bwanyuma kuturaze kugaruka aha abagenyi bitu abatwishikire nshaka kwantu abanjura nobongera nabo kutugambira ntanda yibatukomeire tingwano zihare na TV yawe ingashi kavoye umutungure umuturikirize abukwe bikubaha nibi byo rukwenda umagaragaho katumure betugaruka utargaha program eje nunji eyasisimuka Ebyizo mu papura z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oboraro burungi abana nbaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi Cloth ezikubaza byo munda nizitira kuzimbiza amaguru gombi yego yes abo kugira ngo hati kire kisa kinagambe cango cha vena cover cyo ni cyakiyeshaga mu kurwumbuguru kwa buryo no kwa musho kigitwara kimwe mu kitigu kigirabya umutima so kucikwigara hateshaga mbere ku rugase direta atoshanga amaguru gazimba again ni nyanda cyari temba warning n'abantu bakutureba pain nebetaruhu abantu binata kushasha azimbire kanzimbire nenji yeah then of course kuko mara chamara kurugaho wajeto mwara hari shaga muri yacu kondro yacu twarumbisye ameno umutima immediately no stopping aho kama kumyasha tunoba waya kwiro mutonzi wakwanjire
so pain nebetaho no kuzimba kura kweyongera buri shaha ni kweyongera buri shaha ni kweyongera watandika mukasheshe kungana amaguru gona hati gazimbi nebe kurote yo mbihaha nekira kureto kwisya kubi kandi ojuka muna kugira ngo wiro bwinji kurote zo maguru nezo munda nzende rombihaha so kurote eyo mbihaha nereta sudden difficult in breathing wabo tineshonga all of a sudden tandika kwisya kubi kurondo muyaga mu mpereza oxygen njanje mansangu echi chakurote chashi yo munda ningo mu maguru chatambura chazo umutima akoshaga mnebazo umutima guciho gucira mu sindika umbiha hatoshanga ngo eshaga mayane kurwo umutima yanera wo mu bihaha hati habanda merokayo hati noshaka umutayi no kwisya kuri munonga nana tutuka nana hagira nayashaka ubwiro bw'injebera ezo mabyaza hako cyo kure ngo kwasendinga yes chikakari kachoka mu oxygen ukakora sembazi emergency standard omuntu nabaje so kongo manyiso one okuzimba kuchinga munongo kuzimba amaguru haza uyine makatiza kinagambo inenda ishaka mate kutambaraje utambira umbasi urwirensi go ine potassium mpango ningo lyo base obese n'abandi akabine kilo ezikusinga ezibashimye kwa bine ninjira kugira problem no kushobora obesity buri muntu nadangu wale umuntu akutambura hano ari muhango ubwo ni wale obese konka ntukira kugira ngo height yawe buri bwawe nibwo ku dictating ngani ngakaditamininga weight esheme ko ine okay musemo unoza kubona mugufu no itakira nkaga ni 5 we ine nshanju kinano in excess so obesity ningo rwirensugo ningo inenda ninga bakushemize ningo hendekire ofunira accident then okare watanka kuzimba then umanyiso kwa clot nebo ngatandika okay yes amaya tumwana abanyakoya n'abakigabine urufumuruko kugira ngo ibare rikurebwa tikera mfuka bano runyango ati kumanya so hati what is important nekintu kukira kugambira abantu bona nyo mukushomesa kwanje no kugira ngo ikinde cyo kumanya kitakakutwa utura wicu utakugira utakumanya so number 1 risks ninga obuteziro obutwagambaho nagamba ikintu nka obesity obuhango so making sure ngo agaraka hakiro zawe ezo shemeko boine ahabulingwa bwawe okay naronze ngo kugati ivyo tagambire exercise Kongito ntumango exercise na no kurya emirire mirungi good eating habits nibyo bikubasa kumaintaininga kilos ezo shemeko ba boine then hatia by the way atutuli umurembo musi ataro mbazi by the kushara weight yes tego no magweta Ozempic so hatia of course no members mitaisha newe nesera kabisa kumani mangu maybe in the next 5 years abantu bakandi bakubasa so ushanga umuntu yagarukaje tugacicira nekwesati yes so but we don't think about medicine to answer weight number 2 nagamba kintu cha kusitamo bwire bulingwa can you wake up imuka nobukoyira mu ba office inchiko zimwe tuze our office nchago diskweta standing meetings we stand there and discuss uchiko turumari you stand up you walk around kutukwa tujye mu bus bayika rukundirigamo bayemera rugamo ni utambure mukace shugaruke watakwenda kushesha no shfora kushesha no watakwenda kushesha you come out utambure mu onanura amaguru kwenda ngo shagame ya hata mifejireta yarugeyo then obimnagambye kushanga umuntu ayine kidney problems or in kidney problems or in pressure kubasa kutaze misi then tubaherezwe mu mazi ora abantu bari cardiac aspirin cardiac aspirin so jamuta ine pressure ninga ne shukari ine cholesterol arya treatment tumutera mu cardiac aspirin ndine kucendeza bire birungo binagambaho oinakatezyo nka pressure akakubasa kutaze misi omunda emisi omunda konka tujya konka nabugura afutare reka tube tutine birungo bikusinge bitukwenda so mu cardiac aspirin so bakushanga nomera cardiac aspirin everyday nago batabini bachakurira ko namona guno gwa pressure tikuchendeza pressure aspirin tikuchendeza pressure kureka ne yamba kugira ngo hagira hafutara utakagira kurote so in other words ishindi kuziza kugamba no kugira ngo
kora ruga kora exercise oka maintaining weight okutambura kwenda mutwa sitamubwire bulingwa kora abo inakatezo akokufuna clot kidney problems pressure diabetes then ofune medication ya every day. Program mechiri sisimuka tuchiri muntu jendo misho webari wachiri nitwe okurwa butu watandika kanda chiri muna agenda nitwe okusashaisha tu obuturabe ntufundikira program meji of course ngo kuna nabagambire tuchibinire binji Gideon Senyomo twamutundire mureke aturetere ketara turebe kintu wena akiterata akakitandikata ito tukakizamu ninga nebyapa katurebe Gideon Wewe munonga Jemima na Charity, good morning. Amazana Senyomo Gideon ko kuwagamba turi nkaya kashonsho cyo no mu rumo gwanje. Yo muri wa TV wese wari kucera a program ya sim ka murundo gahinyemerire nimbaza kuja ngunyemerire ombyo kuriya. Ebyo kuriya ki? Y'abantu baburijo. Zete chapati zete ki abakiri yo mwanyogu. Akashonsho cyo no mu rumo gwanje tuza kureba abantu abakuteka ebyo kuriya ibintu baha. Omwanyogu turi nkayi turi Arubuchunku Road Arkampa restaurant ogu twashanga yo mucyaro bamwita namukasa Irene nyina tonye tumutayisa aje kutugambara bitko kuteka kibinji bakumanya ka catering nicyo ki cyo ncetangisa ki cyendamo kushoma seed capital zingaye bitizo bari yaza kurenga ojiro mu rumogu nokora sente ziri kwingana ki namukasa Irene to live TV wese nyinda tuganire na munonga mu rumogu na munongo go muri wa TV wese onje kumugambara umurumogu ngo guha bitgo gumazire mbwire ki abatfurikize murire muta amazina ni banyita namukasa Irene ndio mutuzo muri imbarira city mperizo bwiro mu restaurant omyaka 15 mu restaurant ni munyihire umurimo gwa catering ndio muteki ni nteka buri kimwe cyone cya catering ni kiteka nyina abakozi binji nyina abakozi abakurenga 20 bonane bari aha amurimo gwanje takagiro ko cyo mubyabakozi tugamba mu rumo kija wagutandukota abacomera umuyona washazirimo korogu ebintu nkebi nugo nabire nimbasa expense ye nabire nyine keri yo mukuteka experience that means ukabishomera byo kuteka nenga experience nano bwanyuma yakire natandika u restaurant mpora naguma nintandika nemeze emwe emezi ibiri emezi 3 n'obutebe butyo obusefuriyo bwo buce hati naika kukora restaurant mpango nibagita Kampala restaurant hato muri iyo restaurant ni mwenyihire catering service ninteka birthday party abakuferwa emajenyi buri kimwe cyo no hariyo mukoro hone nimbasa kutekaho watu experience seed capital na mlongo go mzira ryokwe naenda kuma seed capital kakosea zinga rukutana ko murumogo na mlongo ya ryokwe umzira umwana umzina abaza kwenda umwana aze azo mugeki seed capital kwakoza sente kazinga bit connotation umukutani cha shimwe katanisane mtwaro 50 naguro busefuria nakameza nashi bijan mpora naguma nintero tubina niha musente ningure meze zindi ningura fridge ningura chi naguma ninyonja n'abakozi mpora kuwa 50 ati eziri nkazinga eziri neshahezi tuyo milioni kama 20 Omwa TV West ogunamkasa Irene turinkahi no mutechi jete catering ngaba kumanyor jungu rwanyu tushungurayo itabanya ntubeta okutekere emikoro twareba watasya izo nibasa kugenda rita izo batwatukoze izo bya restaurant ya catering byona tugantu basagamba catering tugamina na restaurant Nindanye nemwe cyetano cyanje nandi yo mu restaurant kandi catering ni ngoba honke cya 5 ecya 3 byona byabihwire nanyireza abakozi
byona byabihuire umunyetari yokargaye imirimo abwakiye imirimo gabwakiye mutashimikugaye imirimo tashemega yo murimo gwabo kuba notandika mpora mpora no basa kwijoro yo mwana oijo izire kwega azatandika ntukushashura urukora nko mu restaurant twafuna catering tugenda tuteka ufunamo ni wogumana uguro buntu bwawe mpora mpora aha muheru oyija utandika kawe akantu kace nko mukazu kace uteka makameza kawe ugumiza muno otemba abana batagaye imirimo bize tukore abo kubana tukora buri izoba nuboyine kurya nuboyine kunywa wa catering nabayine kurya nabayine kunywa itara kubuze byemere ako revi njya yakahurira wa catering to kuronda cyo kurya nokoro mbyo kurya gando garika mubirya kandi ofuna ne sente umirimo yona abwaci akarunja kandi akari umurimo na munongo go kuteka na munongo go mutu ekirungi cy'omurimo gw'omumutwe buri hamwe nobasakoreraho na narga hankaza jinja ninkora na narga hankaza nkahi ninkora ninkora n'omotoka z'empaka buri hamwe izi kuba ziri nimba ndiyo when it is an open market je munonga buri hamwe aho kubori notangira akasente kace osika chapati ningo sika shumbusa oija mpora ukora abo kwa byona ntubantu bikora wagamba shonge chati umuntu nasa kwebuza aha nindebaho chapati hari andebaho shumbusa hari andebaho sausage ndeba mahuri that means oishime kunwanise ibintu binje ukatunga cyango byono sheme kuba no bimanya wano za kutandika catering abo kuba no za kufuna customer kuje nyenda sausage wota kumaya kuziteka atu waza kupandisa umuntu ondi zarazi kutechere kandi sente muzigabane oyine kutandika byona uri kubimanya urukumanya kusika shumbusa urukumanya kuteka buri kimwe karo buri kimwe cyo urukumanya kukiteka waza kutandika catering otukwira kwendera omuntu yaza kuzo mu rumogo eberemeza ateka kuja kushangaki customer kwija akakupandisa akakunyaga ba customer batupandisa tuza kuteka okwe batunyaga obundo shikayo akwereze nkumbisi akweze ibintu byaho bitatebekine kandi acendemere ayendemere oje muhero mbwire kandi ibintu yabishereze ejo nacho neshizibu nchiba nchenda customer kweze ibintu umbwire na ni umpezemereye umbwire wagamba cyo mbwire akarunja kari yari waba catering abandi notegateka nkuka kore chinto mbwire ikintu nene nza munonga abwiro umuntu yangambya shayishatu emereye yesheme kuba naba yahiri ubu tukusibura na munonga agamba cyo kwegesa abo hari umuntu yakurebe ko ahero akabe nakunda kumanya namba yawe isimu nasa kujimuhereza umuzire aje nje kutunga ubuhabuzi Airtel 070 5600 190 jigarkem 0705 600 190 ekigambo cyawe cyamhero urukusibura umurero ekigambo cyane cyamhero nisha bamwe na mwije mutwaje ya restaurant mutheze no mu rumo ya catering birthday parties emajenyi efu zona ntuteka buri kimwe cyona na meeting zembaga ogwe namukasa Irene amazina senyumo Gideon akashonshoroche no murimo gwanje tulinkahi aho murembo rambara buchunku road abwakintu tureto bushonshoro chobo nteto bushonshoro chobo iwo muzira ari okwe oyino umweji omwana tokumachashe mukuba nakora nturete imiremeji na munonga eyo mutu akuba warga nko ya kigamba na waza ahero yambara no basa kutandika umurimogo abwakire kangaro mu studio Jemima na Charlotte bagumize na program ya simuka nasigansenye mu Gideon aho murembo rambara Gideon yabare Gideon jungu narwe no markatahira konkugwe na Gideon ninjangu nabineza idi nabineza Christmas pate abinezia iriare muntu nakutekera ati woza hariyo tebekana ena hasigara ohikano hikacho kuriya cyawe okwatobwire nachikwata and indeed ahatarubwire beno mango abantu babacerereza kandi bakutamwa then nano kugira ngo ubwo gukora nubwo kuryaho anachigambira aha babare mnonga omuchara namukasa wanorwa muco mu mbozeje nacenga yagamba kujambo mwe tugenda tubahereze merumo ushanga ito twari mwa kwiciriza pate yitwe ubundi yakuja ati niza kwa nyende cineci
ubundi kandi omwana we nakugira ati konka wabimpereza nyo nimbasa kubyerondera tekateko mundi yaza kuriya henjawuro ogenda oza kuronda enku enjawuro nayabone rye yazinga ikikuru tomukoro kubonera nenku niza kuzeretera ogenda omukatare umwe bakusera orete bisi hataza kuteka byanga utubiti katwaza kukakwihuremerera iteka hira atwameze enkumbisi noyenda ateka ataso of course reka twatagane ito ba clients nanabitwereze mirimo kugira ngo ubundi mirimo yitwe kagenda je umuntu twari abari professional mu kintu at least reka wamuhire jo business ebinja benwe yabiyemarira ninga ne waza kuja tukankore shopping y'ebintu bukoro mbwire nabayijo mbwire koko yagamba turiro abantu bakutina ngo batanya henjawuro batanjare jawuro ubwira bunga ebintu bikonere bitabonire ubona bwine aho katugu nabayi nabantu be yari kumatina nyende nkununje zintwire ninteche sare kanze wana enyanya nunji ninza kuziya kandi bamuherezana na beyi ensamsam kati wayenda ngo byegeremo kandi niwo mukama w'umukoro umushanga byakwenda amherugwizo akajawuro mureke bakiheho rero mukoro gunure waza kugira ngo tumwoche kwatere mu kwendera bihatamira bityo bishingwe nashazi yozinge mwenere ngemitware ebiri ndeshe ebiri niyo yaza kwita mukoro but anyways abana abantu abarukwese gwabo kwa nananda na nyencha karaza handi nahandi so bano jangu naba wenja urukanda rukwende mirimo yabo tosha ruyari oba wateka ko binyo mukuteka kwanje netwenda kutora mu gishogu okwamanyisa mutwaza kuzo mukahumuro wonga turukazamu twenda kusiga twabagambira abajenyi bitu barukwija tukuza kutayiza umustudio zito akasheshaka it's a primary school you know abana bito hi barukushomera okubasa kutunga amageza gara bebembeze umbwire bwa nyenchakare kandi umzire ko kubatatire mu mani ncanci mayisa umwana wa mwakamani umushomesa wa mwakamani shomero warya kamani nahabweto nori ngo wamuhoreza bohereze ibintu bitagenzireje mbwene okwenda okutungura amashomero giti twinishomero erya Itara Primary School ernirshangwa omurubaya aho muri Kashari mwene nishomero ryanyu ninyenda ngo mjenyo kwara icyaha muhurikirire byari kugamba umusinja nugutandikira kuriya primary school omwana yatatungire byashime kwa natunga kimayisa ngunyencha karete kwasa kubanunje mbwene twine fundraising okubasa kutaho obusente tukatwerana tukagire bitwatahisho mereri nakache nakahango nyenda kugambira ngo nakakora obana 10 obane 12 iwe turetere tubone twatandikira sakwanta yaisa omwe ahabakuru omwishomereryo neje kwa nongera kugambira ukorije kwa notwaza ukora begiteho kandi tukabasa kutwarisha imiro ryitu omeisho chakwena na nabantu mukora muti muzende ntwantu zinambura kuzitushaba abazire twerundare teho busente rekintu twacheza toilets zibeje abashomesa batunjaho kurara bareke kumambarwa mukaba kacererwa na nebindi mbwene mwakire risho runji okubasa kumanya ebiri kwata hari Itara Primary School program mechiri system kai tiwa kashomera i primary municipal school. Are you for real? City girl. I didn't know. Nyoni warwi ware primary school. Ati mwana mwenda fundraising. Kuriya mwenda ya mwana and indeed. But nchibachi nchi kombe ka foundation nunji kandi ka sister Charity okwa chigamba primary is so important. Omwana ya shoma kuba primary no byakugenda mwishoma urunje ya secondary ninga university na so butarugayoje nkoko yakurugire uko yakwa yatanche na ka foundation karonje mwentereke gaye ibintu bya primary ubundo kajata tukafe yashoma areka amashomero gitu to ba OGs na ba OBs tugareke nyuma tuombe chamashomero gitu program ekiri sisimka nende dachika za 13 ezara barishaha ibiri katuzo mkamuno kachen tuzakuwa tugareka mutakarga TV West. Nehinda
okwayahayanira entebe y'obwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro eki butunu aho turashutamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twigiteho ubwo bari kutumurikira entekateka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe ikiganiro eki okure entekateka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwikire ukarona umwebembezi urakuretera entunguka ikiganiro eki nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo kwa mukaga 2025 shahina za kiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire kikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen mpango rwiguga ezokoresa omikoro yona kubayikirira tira note mushanje notemwe ashatu nishatu inshanjo nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo emikoro okwa mukagoko nitwisha kuba ntushakuze kiro echa World Environmental Day abo kugira ngo TV West etwire na inageza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byo kweza kwa mukaga nitwisha kuba niturangirira umusingizi w'impaka z'amashomero agarabega kuzireje omukuhangahanga w'ibyishongoro narishe bitebyo ebikwasira kurinda by'ubuhangwa ishomero rasinje ebirabona byinji bonishiwuri inzireje reka twatanise omukurinde by'ubuhangwa byitu ahagwanyensi yakubanonje bishagiciro aba beach abaruguza no kugura amataka muka Generation Development Group abari kurinde by'ubuhangwa bwensi hamwe na Mizabibu Gardens abino buhereza burunji ubwa hotel hamwe n'umwanya wo gukoreramo imikoro Nehinda we bari wachirini twe on program ya system kanko kuna bana bagambire tubinire byinji okutandika itwatanchira kandi obwa hati twatungo mugisha kwachira omujenyi kuruga Itara Primary School naza kubana atwanjura Itara neha twine kuba tujumanya hoci hamwe na nekindi echamuretaha utakarga TV West nyabona kwachira mu studio za TV West ebare mnonga amazina ndumoroz Adrini head teacher of Itara Primary School. Itara Primary School ne Shangwa. Itara Primary School, it is a government aided school. Primary kandi ne Shangwa mu ruba ya Kashari umurkano bw'Itara. Mwina bana bakwingana ki? Itara Primary School twina bana 500 and plus. Abana bakwingana 500. Ano kweyongeramo. Mwini day na boarding ninga ndeyo. No, itushomere ry'ituneri ya day. Abana no shomana bataha. Then tumayisa abana kushomana bataha. Ati nahora ngo mwine fundraising. Ubundi kwa kuza ku fundraising tumayisa yena ubundi challenges ezimukwana murabamu ukashanga ubundi wajota aho tahareka tweta abantu batutereho emikono ati naenda kumanya ubundi bizubu ebimwe nayishomereri ebirumuno bibateganiso bwa hati kuko nanagambi yari ishomero nerya government kandi abazire bano batamukaki cyo kikureta ryantige bizubu shomero ndorukora cyo munonga tukora first grade and second tukurenga so now 5 years sitakakora ga third grade kurugen 2020 shomero rito twirendukora first grade and second grade. Yes. But first grade and second grade ezo tukora erishomero tugeraho buraro bw'abashomesa. Nawade bashomesa bona buri mwe nayipangisoza. Hakashara kitaka kwa kumanya ke mtoro makunyana buri mushomesa napangisa hwenju ayegurura ho amezi twinde challenges nyingi amezi garahara gakashara no gamanya tuyihadamu mbwenu amezi tugariyo uburaro bw'abashomesa bwabura kandi abana bonko kunabugambira there are some areas aho ya some classes aho kushanga 2 classes are combined in one kushanga class like P1 and P2 ntubatomu class emwe ate cyo natcenga buko of amashomero gecaro nturugombyaro ntubantu bicenga ato moshanga nka P2 na P3
bari mu kerasemu yes of course ntekateka yabo tekwingana konkati nchimaisa classrooms zo zonka tizikwemarira abashomesana barara heru antwaza kurenga settings zebyaro no shango stage burahare umushomesa aba first umwe no kwija cicereze kiteganisa enshoma y'abana binde bizuba bimwene nibiha ebizuba bitwine no shanga abazira bo kushoshora kasente ko kugira ngo abana babone cyo kunywa tukuroho abana tubar kupakinga nibiza bine njara majority tubona ko ngabingi biza batine ntanda atine ntanda school uniform tokajumanya none mangu bazomuchikomera tibine uniform ko kuyomba wayomba tumugura uniform at least nkabana nkamakumi abira abanikana nibo kugura uniform so numuchira kugira ngo meetings obundi ezabazire kugira ngo obundi mweta abazire muba obundi no maba mwabazire ntobantwenda mutwise ngo at least abana muba package rebyo kuri abukato mwana inenjara timkwamya munaza kuzo mu class a concentrating ashomeje aho nindeba ubwo kandi nuko bagwa muga gwabazire hino mu kugira meetings obundi mukaganira n'abazire bakamanya abizibe umuntu mureba ishomero yabare mnongo mutegakatsa program abazire bitu tosire tubesire nangwa nintekateka niyo shonga bwenshi stekatekero kutaho umukoro gwa Thanksgiving and fundraising for the school twarebere twagoma ntubeta konka tushanga ngo abazire bino kukunda bitu kibatine nesente esente zibanje ukumuziro kimweto wamje tazo mwana wawe yaza kushomaje aine kurya akanywa twinde kubantu turaranka hihi nishomero uromuzira nakunda konka taine sente yes mwena ati umutebekanise fundraising age tushobore neza kuba huri yari kandi umurecerire kwiyamuchkwingana ci kuja mukayombe kishomero ryanyu abajenyi bakuru nubaza kwa bari mwesere bahari yogo mukuru yabari mnonga fundraising age nimbazo kusima ababembezi b'ishomero management committee PTA abashomesa abo kubana bonka abo kubana bahabwenge abazira abo tukwatanisa nabo foundation body y'ishomero mbwenu abona abantu abosire batamunonga ubwenge kandi abagezeho kutebekanisa ikintu iki umukoro wo gunuguza kuba hasande 2015 yokwezi kwa mukaga 2025 kandi ntuza gukora ahishomero Itara primary school kandi tutekatekere ngo kuba twasa tutekateka kukombeka administration block and English office mu staff room aho kuba bashomesa still tubinaho kusitama ukurwa mu kirasi ashitamo munda yo muyembe yo muti no yo mukumakinjira yo tukumakinjira kachara yamara kugwa no tukunywera ubundi tabana bakizo mu break tubatwata mtu atandiko kunywa bija kandi ushike nabona baba binenjara umwe barwo mukabadaba pakingire kandi mwashitamo mu kirasi yo muri no munyweramo umwe tushitamo mu ibaraza when it is raining abo kuba hansi yo mutena ho aturemerera mbwenu twamo kugira ngo tombeko administration broker eroho class rooms ibiri mu library hamwe na staff room ejo ni kubera mu na office hati tugaruke tutekatekera abashomesa kubombekeraho amazu go kuraramo staff quarters ubu hati mwe n'abashomesa bakwingana cha ayishomeraho twina abashomesa 15 so almost nkaburi kirasa inabashomesa babiri abo kabaja ngo naba kubanora arahama kirase zezo mu streams kandi na nekindo mushomesa umwe takubasa kushomesa 4 subjects mushanga ntusharinga twinoho non-staff members non-teaching staff omuntu batwinomu basa twinomu abatechi twino na support staff no mutecha hari abakumi nabo baruhukana nabo tubine buraro also buri umwe naronda hararare mukashisha izakora na nomwe nabura to kumanya kwiyabara mbwene kitekatiko kitu twakirira abantu twahitabo buciko twahita bazire twakora inkiko twabagira ngo twantu bashaba mareke twita abantu aba kubasa ko bahangwiro nabagize ro tambwe batusigiroho ubundi bakatwateraho itaregera hiyayika abo kuba itareje yo rukureba nishomero rurungero managingire kushoza abantu abarigiremo twine muna na bishop
washomiro hakarga hakaba bishop bamwita Right Reverend Bishop Amos Magezi no OB wishomero eryo kandi no mutuze witu na mwene tubentwenda ngo aija tubere ho izoberyo gire kiyatu mwene mwamanyise buzama twesoroma abantu nk'aba politicians abo kuba noreba bana bo nubwo musinge kandi ubwegese nabakunda tino rukubasa kwikarevo yona utashomere mwenu community egera mu abantu barigiremu abana bitu twine muroyazi ariho nko muzo witu nubetru abiti nuroya narwaho mwenu nabana bari mu bingi twine mu bana bari gukora mu offices nyingi twine mu nko musigazi Julius Rwamsindo nangwa no bwako wa chairperson wanje wa management nawe akashomeraho no OB kandi nakora na World Food Organization so abantu abo bona mwabagira bona twabesere twebihire invitations politicians tubesere abantu bona baheririta nabo kujukunda nangwa no twakuba tukweberwe sitakwira invitation we urge you to come you supporting is that stake hitara umazima ntuza kugiha mu ndergama yo mugasho ece nareba ikintu nje mwaja mwina abana bakwingana bata 500 and plus 500 and plus mwina bashomesa 15 n'umukumi twina bateki twina hobasa kare twina abantu bingi kuko of course mwine bizibe kubateganitsa tumwine buraro bw'abashomesa classrooms zikumara administration block te kumara inshonga zamizi but still managingire ku performing aje so bundi noteka kumwako ubundi bebizibu mwakora ho bice performance naye kayongera kuba ebonire munonga yes na munonga kati twabona uburaro mushomesa karara hihi tubasa no ku planning in future kugira boarding section abana nibagiye ko performing aje riri ubundi ekindi cyo bakubasa kubona enda kutugambira utakarujira na ninyenda kushaba bazire ngo musupportinge abanyabuciko abanyitara mwena mwize twenyigero muryeki egomborra yitu yarbaya nangwa no bwe kuba district yitu right awe kurga LC5 education department nangwa foundation body umurharo niyo turukurgitwe turi abacacho of Uganda mwize mutwatura izoberyo muturetere bintu muturetera abantu kandi bagure ibintu byitu mutusupportinge tubona abana hibarashomere turekere nyencyakare umwana utashomere nabatine nyencyakare tobora kureba nitwe tukarga kubi konka mukama ahi yatwatiro hakagero waturusya reveji niho kureba amazima ntubasa kugira ngo umwana ushomera ina haru kutora nacenga so mwene wo yihiro na sento muntu no yakujata ati nyombe mpinjere bicori byanje nyenda kubaretera ubundi kebafu yebinyobwa ningaci ebyo no mbyacira of course mbwenu obuturya kombeka hati wajiro tizoberniza na sino trackisha tuzo musheni mazima ntitero mungaro munonga because ne sente zara turagone home fundraising tuiza kuzigura materials abinde cement buba zituretere abamabati bagatretere abo kuba entekatika yitwine nustekateka kuba ntutekateka kushoza sente ziri kwingana miliyoni igana na shanju ekindi kinayenda kubuza ubundi tuwateza na programu ubundi izoba ndeza kugenda rita umuntu wakwija expecting ekina haza programu mwineha erizo ahizobe ryo ntuze kutandukana church service ija kubeye bembirwe Right Reverend Amos Magezi OB wishomero kandi umutaka witu narga no sankore no swesta nankore konka n'umuntu witu nwaraje bembere ntuze kutanduka shayina zakasheshe twande twaheza service it is Thanksgiving and fundraising tuzagumiza no kuguza ibintu ebibaturetera tukugumizamo twendo mukoro gwitu ngugumizemo kandi nabwanyuma twaheza gukora ebyo ntuba tutunga cyamshana bita abwagamba cyamshana aho abantu nobaza abantu abita babarukundo mwanya mbwenu nagira ati mbwena yizoberiyo nyowe
niza kubaretera icyo kurya cy'abantu ati nakubaretera ibitoke bishatu mu bitekera abantu undizo ati niza kubahereza box y'isatu z'amizi abantu bazinywe kunka bagira icyo batugasara abantu bitu mwena bariza Kampala abariza amasinda barya heru ya Uganda izoberyo batakatu barahumaze hino umuntu wakwasa kuba atakabasa kuja physically kuko bundi tumwine nke namba Yesu mu muntu kuna ukanyenda kugira icyo natekaho nkakora ki twine bank accounts Millennium Sacco mwenu na no Stanbic Bank bank accounts zona ziriyo mu mazina ga Itara Primary School ya Millennium Sacco ni 20005 kandi ya Stanbic ni tandikana mwenda 0 igana nkaga na mshanju mkaga ni 586 ezo bank accounts zone ziriyo mu mazina ga Itara Primary School. Yes. Wagamba ngushomero ni de nanyenda kubuzana muri sabana ishomero ninga kuzikukasha mshanja abana bona bata mazima situr kuri sabana ishomero yabo kuba embera no kwitaka tusemerire je byoti yontwirira ntronda ekine kinayenda kumanya ibintu bikwatine nebyo kwerinda bundo bwajangu mwine classrooms hariho nka fence kujangu ishomorero fence njire umwana ubundi takatoroka ninga kakajangu munde chambaho buzimishomero tkar fencing with local fence uriyenze rwitu twarisiba kandi n'abana bitu ntongero kuba sensitizing no kubagambira no mushomesa natekwa kuba extra keen kurango ubu bwano butona mnongo obwe ukinikija kanjiro mukasheshe ubukahika ishomero kine kuguma omukirasi kandi teacher bagira ngo bayenda kugira kushesha na bescoting all right ubugamba bo bwamuheru turukwendera nani twaro mgishogo go kusima management ya TV West mwebare kutwakira bitara no kutostinga nani nsima organizing committee yanje etebekanisi zoberyo ni nsima nabantu bona batire binte n'abakiriyo nubongero kutereza mwebare kandi izoberyo muzima buri muntu we nayizo azani wo izo tabura neza kwibisha takanta ya Isaka nizo baraka abantu bakakurondo kabura twenda ngo muyize buzima mutwatireho mutuherezo muganda turunde nyinshi akare y'umwana wa Uganda we bare mnonga head teacher kutaya ira kind of course abazire umunda naba OGs naba OBs by Itara Primary School reka tugarika ishomoritu turiyombeche nyerigumeho abo kamwe nshwazana kuburiyo umuntu w'amana bakakubuza ngo ukashomera kai ukashanganisha moru washomire muri kagwate ryaciriho no kubaho so reka tugarike nyuma tombeke amashomera gatukuruze bagakatufura abantu bamani omwihanga program echiri sisimka katizo mukamuro kachen tuza kuba tugarika mutakarga TV West. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions.
Events ebirabina mushanju bikwezi kwa mukago mwako ahari New Club Obligato Bomba Road ahashungina na Norvic Hospital okutama mutwaro gumwe VIP n'imitwaro ebiri Gold table imitwaro 50 kandi Platinum table miliyoni emwe yonka okora booking zero kumanya kushiraho 083 anane mwe 16 na mwenda shajirwe Pepsi TV West St. Lawrence University Aquafina Inspire Africa Group Night Breweries Limited Tim Bakery Starbucks DBC Events Shami Products Manzi Woods SMP Tours Wonders Beauty Products Simbrembaras Kweshanje Obligato. They're bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things shade. I hate fake people. Are you stupid? Last season was close. I would rather travel with a tripod than travel with my retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream, new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. Abantu bantungamo Rubare Miramahil Chitwe Kabare Rukungiri Mutakaferwa Kashikechini yo Mirakongere Abab Hoteli Rubare ebiri 14 byo kwa Mukagoku Tarkana shayi kumizo mwabazyo abeshongozi nyamwingi abarimu Chosen Becky na Chosen Blood eno kapyata gwetsulo nywere yansakata emigone ngweri. Hey, abantu bange abalungi mwenna abeerubaale nze Chosen Becky mbayite ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogw'omukaaga tugenda kubeerawo mu kasiki k'ekinihiro kya Radio West. Ngenda bakuba omuziki mwije tubeereho nimbalinda nimbakunda 14 omwezi ogw'omukaaga akasiki k'ekinihiro kya Radio West. Hey! Chosen Blood. Tuliawo akasiki k'ekinihiro kya Radio West. CJ Champion, Kid Master, Rank Vibes, Man Lost, Vin Vado, The Giants Band, ba DJ bamani na ba MC bamani, n'abana bine vibe, ni baba baruho, n'abahereza ba Radio West bona. Oktamu, nshinjo mutwaro, ojetere pate mpaka last, okubukinga nebikushiraho. Tera, notu mushanzu 82, notu mukaga, ikubuna mushanzu, nshanzu na munana. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Rian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing.
munonga program echiri sisimuka webariwe achiri nitwe ochine Jemima yebare hamwe na sister Charity program echiri ya sisimuka nitwisa echo kunywa echa Sting kuma itwa chigambero bamwanywira ubucupa bungahi mukananye na nayerenzeyo kamwe kandi nitwisa ngo gin energy drink teine kabikona ahambira vitu neza kuhereza amani inza kurara acuro noza kanyuma agora akose mwana ndo we no refilling amani ferirwe twakusiba mu rufu mwabaje tine gutegura na nebindi abekayo mugenzi kirego bambe tushashanimwe ngo batatento mwene ferirwe mukuru wanje wa tatento mweno mwabazi yaho naruhire nabikozere byo nabyahwire ninza kunywa ndene kiro nteguri avoka yine kuchera hizo bari yanyencha kare yes yetunjere echo kunywa cha Sting ogarike mamani kandi of course ba mama bitu abinenda nabana bato munonga tukaba habwire kunywa cyo kunywa iki konkito abasagara abari mu working age twina mani tukugetaga kuja tutamzeje minimo yitu yetunje Sting yawe ahaduka yonete yetoriri hanga tujukikize hihi jinywe ogira amagara marunji ogerena na mani then nyana ngo takayibwa kuza omworeko cyo tugenderera mwantuwe okika umbirobo nabwo cyo ine kwano yihandikisa kare ukatwara ibintu byawo ukabyoreka abantu kabyoreka bataka nanye charite ndimba ine kwani ndo nawo kantabwine mwenu kabe nyenda ngo oyegita haba Swift Initiatives Limited aba bakore imyoreko mwihangarite rya Uganda mahango munonge yorahurire yona nibako abagitiremu akire kabo akasente kabo na nobwonko bwabo bweni nyena ngo begiteho de nambazo za screen zikoporreho n'ubuneta kagambire binji obase oktware cyawe cyo yine baterera hasi mwezo noje kwa no leta eco koreka cyawe omucayi kaceka ebiro byo kwezi abiri na mushanju mbo tuje kwantandika byo kwa mukaga kandi tukahendera ebiro mushanju ebiro mukaga byo kwa mushanju bweni woyine cyo turo yine itakumanywa abantu nangwa nabo kutega tangu kimanywa abantu ina batakacuraga batakachikaga nangwa ina bakuronda kuchiri kikababur bwena bonchita kwija omwore kogu omuchayi kacheka nabwanyu abantu kabaha contacts ukabashoborera ho rukushangwa ukabagambira branches ezoyine hato karaseri zo kuzayeyongera just abo mwore kogu gumwe gonka okutebekanisiibwe aba Swift Initiatives Limited akanamba kabo gumano kiyo mpora oija kuba no batongaje aba Cafe Kandra nabo mbagira ngo tubabasa okutuma omwana kureka abayeshira bajango shuma hife hariya ahari ahatusu muremberuze rwambarra umururwe bikona ahatusaho niho Cafe Kandra aheri bakutebekanze cyo kuriya echo kunywa etiri kutambura magara go muntu nabwo cyo bakutekerera yo kureka mbamba mangu ekindi kiboneza magara ekindi cyoziyeshaga maye ekindi kureta fats ekindi nakacayi nebyo kuriya byona nabwo cyo nabo kabernye nango base okubirukangiraho obase kutunga kukuriya ka mukasheshe nkaka cyamushana na no mwabazi yaho obase okugira amagara marunji nibashangwa aha tusu omururwe bukona umurembo rwambarra noti 3 mwenda 3 emwe noti 2 3 ina nesimu yabo baterre hati nibija ku bantu bakwakira they can even deliver to you wabo rya office yawe mbabasa kuretera wabo ryo muka they can bring to you so long as no basa kushashura ka transport ako katari nakahango kandi hari yawanyu na horti mushecho nacho mwenu yagita haba Cafe Kandra then to be some takai baba day to day supermarket kuchera mnonga branch yo mchijungu iwe aine byakwendo ubundi rukwenda kushopping omwanya gumwe day to day ekuretire bintu birunji ekuretire bintu binji abeyi erukubasika abantu bakujyango bine buri kimwe cyona okutanchira byo kuri hano basa kubishangayo umunde twakwesire frozen foods and pastries babine then no basa no kwetunja beverages ebikwatenana nebyo kunywa buri kimwe cyona kuruga soda kwika ahimu kumanyaho byona babine then otaka fair electronics nka fridges microwave blenders zo mutindo murunji na nebikwatirine na ebyo munju ninga shebikwatirine na
bed sheets zamani duvets bazine mosquito nets then twajena no mu office obundi uri kwenda furniture yo mu office babine kandi kumangu bazine bine na airport chairs bunde z'amatezi bakusitama babarinzire kutembe nyonyi byona babine muno takafera abantu bakugira ngo bakoreteye bucimo cyona umwanya gumwe banywani bitabaza sako samana ne bine bitwantura amanya baziga bakweyombeka amanya ci babine kandi bine sako bine safe za sako yes iwono basa kubika msente ebyo kugira ngo mwatere kibina manyangu mwabiko baneka hasi yo muto baninko mu rutoce wateko mukavera nyencha kareno za kutikuraho bicire ushanga kasente kataceno baba bana bakatorire nengo kabika hasi yo mufarase umundo ina mutabana wa umara wa wazihe nyencha kareno kunyara standards nyari abetu bina bije no itukura ngubafite ko mucomo bizesente z'abacari abasingo mwena himuriyo guyagamba baziga bakwetungura atinijwe abasingo abantu babanzara mbwenu nabakoraho akasheshekeriza no mure muferirwe no turete ferirwe konkarahanga natumanya kandi ibyo wari kucyo mututine bushobora zanshongezo nabwe cyo muhumure bipornegira ngo gwe tumwihe wa meisho bwenu tuzabinde byakubasa kwani bigenda umisho abo kwa twakine kumugarura tunishi twasa kongeraho abare bituma babaronje munonga abaturebero munda yihangana na heru we thank you very much kandi amazimagano tuba turiya kurwo rukubanza pako ruwa katano bweni twakoma hanyone mpanga reje mima ayebare yewe nabantu cyo butungi charity hatubereke twakire bisinsino nawe kandi akitera kisiasha ishatu nabwo nyuma twakire programs ezinde zatsigarayo tugumize mu tureba TV West turebane ubundi nimwe musibeje